chest to the floor u tlajna l-fuq. Nimmiraw għal 10 reps, laqna. 2, 3, 4, 5. Importanti darna dritt, right? Għadisna qoddim. 8, 9, and 10. Alright? Issa, next up għanabdu daqxej issa jew dumbbells, jew nistgħu nużaw kamminet jisegwina mid-dar, nistgħu nużaw daqxej ilma. Alright? Ġifieri ħammorru front raises, ħammorru minn hawn isfel. Alright? Alternate fuq. Fuq darna dritt, l-istess 10 reps. 3, 4, 5, darna dritt again. 6, 7, 8, 9, 10. Tajjeb, issa minna ħammorru to the side. Okay? Ġifieri nintilgħu kemm nistgħu. Mhux fej ħafna l-fuq. 1, 2, 3. Jekk innaxxinna biċċa żgħira l-fuq, mhux problema. 4, 5, importanti darna, kemm jista' jkun dritt. 6, 7, posture importanti ħafna. 8, 9, 10. Alright, ħammorru strict press, issa ġifieri il-weight li għandna f'idejna hawnhekk, elbows ittakjati taħt il-weight, and we press up. Yep, 2, 3, 4, 5, widnejna kemm jista' jkun ikunu bej idejna. Tajjeb, 7, meta titla' l-fuq. 8, 9, u 10 issa. Arnold's press. Minn hawn ħanitilgħu rotate il-fuq u erġajna nżilna. Tajjeb, again. 2, 3, xejn komplikat mill-oħrajn. 4, tajjeb. 5, halfway. 6, 7, around ieħor minn dawn. 8, 9, tal-aħħar. 10. Erġajna push-ups. Mal-art. Għanqodu fuq kubtejna ħalli naraw anka minn segwina weight il-qoddim, imbagħad press 1, 2, 3, full extension, tajjeb, l-elbow, 4, 5, halfway, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Next up, mela, front raises. Alright, again, ħammorru għaw, ħammorru alternate. 1, 2, binwietu ieħor sa qoddim għajnejn, alright? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ħammorru fil-ġemp issa l-istess ħaġa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jekk naqsu sawnek mhux problema. 7, 8, 9, 10. Tajjeb, ħammorru strict press issa minn hawn direttament il-fuq. 2, 3, chest to the floor, tlajna up. 3, 4, 5. Very good. Ħammurru għal squat pulses issa. Ħammurru 10 reps, tajjeb? Squat, tlajna, unżinna. Very good. 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Ħammurru kick throughs issa. Very għanqodu hawnhekk, plank position. Ħammorru to the right, naħa u naħa l-oħra. Right? Yep. 4. Tajjeb. Alright, mela ħammorru plank issa. Ħanżaw il-mat. Minn plank position ħaninżlu għaw isfel. Low plank, u high plank. Alright, ħanipprovaw 5 reps. Good, alright, 5 reps. Mela, naddu l-imis, butterfly sit-ups id-darba.
Naħnodu hawnhekk, saqajna ma' xuxin, ħanilħu wara u ħanittilgħu quddiem. Okay? Wara, quddiem għal 10 reps. 4. Halfway. 8. 9. 10. Tajjeb, dak kien round 1. Issa, ħanipruvaw mmorru għal 10 burpees. Alright, we're going to up it up a bit. Alright, done. Tajjeb, nistaw mmorru scaled ukoll, tajjeb. Wait. Bravi, nexin. Next up, squat pulses. Għanipruvaw namlu 15 reps. Tajjeb. 8. 11. 15. 16. Bravi. Kick throughs. Plank hold. Right, għamorru to the right. Okay? One, għamlu 10 reps.